Buktur ki pajbak tui tedam ki madan bat ki surok mawanu ba ardan basayomoit hayum dolun kabadan Southwest Kasil District Henry kapasusi kendiat kalong nakasaun wat laki lapan kre arteli ki generator na kebentapan penbit penbiang ya kasur lani kasaun nak bentakan ni ke public meeting Henry kini baro arteli ki generator ki klem trekam hatu kini ki generator ki shnakanamo hang ni hayo umdolun ladangin pai syaki pajba jong kani kadong berkatan kisu tenak baruan sengap baruan peju baar dan nubalong wain na kinong mikmat lani kinong yalam pajba ki baruan sap lada keli wadi kelung ibarit ru upra ki tiblun Minat mentah keleng-keleng oh isro teman kaman sim ada ni iya bagi pasba mentah kelasa pasba cuma mangkram marabang ulangkan memana kaban mingkong kaban ho ya kata jisai temu banjir no mikmat bantit kai ka kamram jong no mikmat bantit kai ka hak ka jong pasba ada por bangale election mingkong ara jarnai nabalet siki pasba nalai tren nalai election pasba on kandidat marabi kumne babakran nam percaya ke kiat babakran pendan dia ke jimbam dan kampisa for election Seluruh pria jimbam pria terasa keren dan terap nasib dan mana dan bisa akibat dan jakane di sini bapak awak jaga supaya kita nampak awak jaga untuk yo kata jaga pergi ke pria ke mana ini dan pesu ke bahar negara dengan bisa yang dia dah berita nanti kita jaga kendak kita mesti ngarem kalau spa ngayo andre ke mana keren kay gamang kran ngala lek bantiu semang kran ngala syong ngala sa bat ngala dom bengkat tang hau araja pra ngala jot kipat ba kila priang oh anda kipat ba kila snutu kiong pleng kini kain kadi jikai kaba pusai yo jimbut ka jebhat ka jong dajam election lawan ki kirtan lawan ki kandidat lawan ki mamikmat ban isni pat ba ban kua pisa by the way ban kua pisa by kot oh ban kit ka jintuna hiya son pat ba lol ari temu kemana apa Indonesia jar asfalt rolak kata miskin lagi ada kasih kita menonton hoki yang miskin andai syuk menyui yadihin di betak ajar katra lakum masyajar kilonyin bodok kilo anak keren konstitusi lembaga miskin Sispa tulis Islam la penang yang duduk. Sispa tulis Islam la penang bagian maramat bagian pengkha kamba. Sispa tulis Islam mata ke Maghrib. Kami lihat ada 1,000 ke Maghrib. Kira Mana kita ayah? Okey.